toi whaatalo whaatua sa isi lea whapoponga o Tala Fou mai le sifofonga le lau mua mo le ni vaenga o lau auli. E lima se lau luas fulutala le tupe ua whaatonuina e le Tenancy Tribunal se landlord i le motu i sauti e tutongi atu i se tina no foto atasi e mawele ngase o le kāni sa o le whai ai. Ina ua ia tu li whamalosi e se le tina ma le whale na nofo mau tutongi ai ona o ni vaenga o le whale na mo o mia le toe whaalelea. Peta aina toe whaasara lau i lunga o le maketi o whale le toe sa i linga o nisi e no nofo ai i le wha aso muli ane ma le whaopoponga e se lau tolu se fulutala la e whaopopo i le tau o le whale na iai mua o aperila i le tausanga nei na mawa i le whale e nofo ai le tina malana whanau ai na ia maua muli e na o le lua aso whainga luenga nau e se mai ai ma le whale tuai ai toiva aia olo o whaasala la wina i lunga o penga ta whailangi le trade me na ta ua e le tina le te leo le mawhatianga na ia te ia ina ua whaatonuina i le landlord e ta tau ona o ese ua whaasala ina le e ana ina le whale i le lima se lau lua se fulutala ona o le leai o ni whaamaoninga o ninga luenga whaalelea i le whale ma le soli tu la fono o le tusina tuina atu i le tina. E le na o New Zealand le atunu una pa uma walalo le fuai numera o tamaiti e le leile tusi matematika faitau tusi ma le whaasayanisi na whaalia isu enga la tamai na whaia i le porkalame ale OECD po o le porkalame mo tamaiti a onga mai fafo atu o New Zealand e se furu lima maka na pa ua i le numera mo tamaiti ta e se furu lima tausanga i le mata upo le matematika whaase lau fitu se furu iwa maka o mata upu whaasayanisi ma le faitau tusi na pa mai i le wha i le lima maka lima se lau ma le wha ma le lima se lau ma le tasi maka wha maumauina. Ua si itia le wā i le numera o tamaiti mai i a inga matitiva ma tamaiti maumea o whai numera pito i pa u lea talu mai su enga pitai e le na o New Zealand lea tunu u olo o whea ngai ma le pa u ia whai numera e walu se furu tasi isi a tunu una awai ia su enga se furu fitu maka ua pa u ai le matematika se furu tasi pa u mai le whaitau tusi talu mai isi whai numera wha maumauina na whai ai su enga i le lua fe se fulu walu. O le porokalame o le PE sa a, po o le Program for International Student Assessment e ta i tolu tausanga ma whaatinoina talu mai le lua afe. E wha afe fitu se lau Tala Fou ta i se fulu lima tausanga mai ia o ngai se lau ono iwa na sue isu enga o le kuatalo na tolu o le tausanga talu ai. I ono se lau iwa se fulu afe tamaitia o nga na sue isu enga i fafo atu o New Zealand. I se suenga whaavao malo na whaia inisio tula fono e tau fia i le ula tapaa na whaailo ai o le toa tele o tupolanga Tala Fou a New Zealand o lo o lango ina manau ia tau fia sikaleti i New Zealand. Mamana na au ia soifua ane i se si o manga sa o loto mai le ula tapaa o le suenga na whaia i kānata na whaailo ai o le fitu se fulu iwa pasene o Tala Fou i New Zealand mai le tai se fulu ono i le lua iwa tausanga e mana na au e tau fia le ula tapaa i New Zealand. E tutusa le leima le lango ia ave e sea le nikotini mai le ngao singa o sikaleti na whaalie Dr. Jude Board mai le University o Otago e maua ele i ungo suenga na whaia e o lava i tangata ula tapaa na lango ina lea fuafuanga a le whainga malo ua mawai atu na ia talo sanga ina le whainga malo so whaatasi waiai nei se i toe tō manatu i nisi o suinga ua fuafua e fesuia ai ai fuafuanga a le whainga malo a le leiba le ana tau mawhai ai e whaititia le ula tapaa i totonu o New Zealand. E le titi fo ma le lima i tūlai le aso e whaalu e le toa tele o tāta New Zealand i lunga o le initaneti pe ona mau e suenga fou a le University au Kilani e tolu a fese lau tangata na whaia i le suenga o se vaenga o sa ilinga mo le poloketi o le World Internet Project o le ono lua pasene o tangata na whaia i le suenga na tele ina whainga luenga mai le fale e whaonga ai na ai le initaneti whaase fulu pasene ua si iti ai le ia o mai le COVID se fulu iwa i New Zealand. Ni mas fulu walu pasene na suia ngaluenga mai leo i fale whainga luenga i le whainga luenga mai le fale. E na o le lua walu pasene tali tonu o loo ngā solo le leile lanolangi o na o le initaneti ma upenga ta whailangi peitai o le tolu wha pasene na whaapea mai ua whaaleanga ina le lanolangi o na o le initaneti. Tolu walu pasene ele i mauti noa ua folasia nisi o fuafuanga al matanga luenga mo mata upu o le loto i fale e fuafuanga i mata upu o ngaonga e lamati ai soifua o le lautele i lunga upenga o feso o tainga i le masina o yuni.
O le asona na fina whaatautoina i whaipule o le palemene, masai ai nisi o suinga, ina ua whaatautoina whaipule o le te pāti Māori. Sa le ita ua i whaipule o le pātia Māori, le suafa le tupu, King Charles, i le ngangana Peritania, peitai, na suia i le ngoa Māori o King Hade Hade, i se whamatalanga le leiti o New Zealand e whaapea, o le upu Kingi Hade Hade, e whaaliliwina o se papala i le pautulo, po se mea e whaatinga i le isi tangata, Peita aina whaamanino i le isi taitai o le pātia Māori, Rawiri Waititi, o le upu Hade Hade, o le isi ingoa lea e ave le tupo sa lesa, na whaia fo'i waiata masiva tau a Māori i le taimi o le whaatautonga. Na whaatauto le sui o le National Jerry Brownlee e avea mafofonga whetalai e le kovana sili o New Zealand. Ua mawhaine e tangata e whaonga aina le whale tupe o le Kiwi Bank mo te unga tupe, ona whaau ngā telefoni whi avea ai e totongi ai whaatau a wala atu i le Apple Pay. O le whale tupe al ANC na mua ai whaalawi loa ma whaau ngā le app i lunga o telefoni whi avea ai e totongi ai whaatau e au noa ma le whaau ngā ina ni cards a mata maia o ke topa i le lua whesefulu wono. O whale tupe o le Westpac, ASB ma le BNZ na muli whaataita ai i le aitu a inga te konolosi i le mai au na mua ai whaau ngā ina e le ANZ. Ua lewa o na whaatali le toa tele o tangata e te wala tau tupe i le Kiwi Bank mo le taimi e whaau ngā ai e le au nanga whale tupe lea te konolosi fou. E silia ma le tasiwa e tolu o au nanga e nafa ma le waainga o pepe ma whanawiti, ua iai se malilienga e whaatutusa pea le tutongi ina o ala tau whaia onga, ma whaia onga o au nanga o au onga a mata i le tutongi tutusa. Peitai, e na o le tasile maasina o lea malilienga, pe ona lipotia e le leiti o New Zealand. Na whaalia i whainu mera wha maumawina ale matanga luenga o a onga, e afe ma leono au nanga ua malilie e totongi o lato tangata whainga luenga i totongi ato atoa e tutusai ma totongi o whaia onga ia o onga a mata mai i le aso mua te sema. O le isi afe ma le valutasi na malilie i le tūlanga tutusa mo le whaalau te lenga o ia totongi. Lea sa le lava mai le tutongi ato atoa mo whaia onga ma pulesili, whaapea le 5 se lau ma le valu na talosanga, ia tau mau i le tūlanga tutusa o tutongi mo whaia onga, e le tūlanga ono o le whaatulanganga o la asanga i se fulutasi mo le whaatulanganga o tutongi. O au nanga ua malilie i tutongi tutusa mo whaia onga wa onga a mata, o le ate le se tupe whaatupe ai e le matanga luenga wa onga. O le masina o aperila i le tausanga fou, whato a whaamai aina i le suesuenga o lo whaia e le suetu Cecily John Ryan, whaasanga nga i le komisi o whainga pālota. Ma le mafua anga na se ma whaale tonu ai le au nanga i le whaitaunga o pālota mai le whainga pālota tele ale atunuu na se ima vai atu nei. O le ai loi na ai po o a whainga whaavae na whaamautino ai le ngā solonga le lei o le whaatulanganga e le komisi o whainga pālota. Sa whaatino i le whaitaunga o pālota i le whainga pālota o New Zealand. Na maua i le komisi o whainga pālota ni mea se i le whaitaunga o pālota. Ina ua umale whaitaunga aloa ia, pei ona whaalia Ryan. E toa tele tangata malanga mai i visa whaingan wenga, o loo whai ai suenga o na o la au whaasaina lena maua, i seno whaanga i au kilani mai se o so whainga i le vai aso taluai. O le toa lua se fululua na lokaina i leo, e toa se fululua ua fuafua e toe whaafo i o lato watunuu. O le toa iwana na nofo whaasolitu la fono i totono New Zealand, ua lewa ona mai a aso whaatulanga ina mo o lato visa whaingan wenga. I se pepa o whaamatalanga mai le MB, o loo whaia suenga i le isi toa se fululima, e malanga mai i Accredited Employer Work Visa, po o visa mo tangata e ai o lato to mai whaapitoa e mo o mia i New Zealand. Ma sue pe le o awai ka mupani whaingaluenga i ia soli ngā tula fono i le whaonganga o la au whaasaina. I se lipotia leo le vai aso taloai, na tā uai o nisio i lato mai Vietnam, na malanga whaapitoa mai lava ona o le whaangai o inga ma le whaatawa inga o la au whaasaina. Ua whaasalalau i lunga o upenga tawhailangi se atau se ali i tolu sfuru tausanga na tau fia manofo vava aia leo i Mount Manganui. O loo wa aia i le ata le tuli vai leo o le alii i luma o se mga ala pisi i tauranga. Na whaamaunia mai ele One News, na toe maua i leo le alii, ma o loo fuafua, e toe tula i luma le whaamasinonga whaitu maloa tauranga i le aso se furulua o le masina nei. O loo molia le alii i molianga o le whao o lima i se tangata o lona ainga, ma le umia ina lea onia o penga.
I whafohato New Zealand, ua iai se fuafuanga ale malo wharani, e fuafua e whaasai le whaongaina o i tuainga sikaliti o le vaping. Po o le tuainga vape lea e tasi le whaongaina matiai. O i tuainga sikaliti ia e ese o na wheleva, ma ua taatele i tupulanga Tala Fou. Ua tamawhaile malo o wharani, e whaia se fuafuanga e tau fiai le whaongaina. O le fuafuanga na langolangoina malo si ele palemia Elizabeth Bourne, male minister o soifua maloloina, Orlean Ruzu, male nau ta inga ia pui ai le soifua maloloina o Tala Fou, whaapea pui ngā mai suinga o le tau. Na whaamoemoe e whaataunu uina se whainga pālota e winga i le apili i le pō le asonga fua, ma a whaapea e pāsia o le atu ina atu i le senate, mai ono a mata whaamamaluina ia se tema o le tausanga Fou. Na whaalia Marian Caitlin o le sui mai se tasi o whaalaputupotonga e te atu i le tapaa, le Alliance Against Tobacco, o le tele o iei tuainga sikaleti po o electronic cigarettes, e ngāo sia mai i pepa i ila, e whaongai naita mai maa e iai le lithium i totonu, mai isi fasi ua mea e iai le cobalt ma le bromine, e tele fo i ngāo fia i totonu le nikotini, e tele isi atu no ua mawhauwhau i se fuafuanga e tau fia i le whaatawina o ia sikaleti, e iai Beritania, Aialani, ma Siamani. Ua whautua ina le kamupaniwa a lele ali Fiji Airways tangata o lo fuafua e whai malanga i waitaimi o aso fia o le awha aititia no fua o malanga wa a lele i atu motu o le Pasifika. Ona o le waitaulea e tele i nā whaatia i motu o le Pasifika i a wha. I se pepa o whaamatalanga na whailo ai e le kamupaniwa a lele o nisi o malanga wa a lele o le a le talia ina ato e ave lalo. Mo tangata ua umau na tutongi e tā ofi pāsese. O ia suinga o le a awhia i malanga wa alele i le malai wa alele whaavao malo i funa futi tu valu, Port Vila i Vanuatu, Vavao, ma malai wa alele whaavao malo i Tonga. Tala Fou ia mai lisi ufofongo le lau mua mo le neiva.